bahlali ke kutheka ke lana ke indaba ithi insolo ebenizisola njengabahlali sezithe zaphenduleka. Awukuzweke ngiza nendaba ukuthi ngisholo mayelana nani ukuthi izinsolo ebenifisa sezithe zaphenduleka webahlali. Ningakhohlwa ke phela ukusubscribe nokulike nokungifollowa nokushare yabo nje yonke loyo inhlanganiselo enhle ningakhohlwa ukuyenza ke bahlali maniqeda ukubuka le video. Ayike bahlali liyasho igama lithi igama benivele bahlali nileyeni isola le ndaba phakathi kwaMohale noLasizwe ukuthi khona okushaya amanzi. Ayike kutheke manje babonakalile bebambene ngezandla shiqe kuhle kwethandani vele beyapi beyakakhanyi usisi kaLasizwe phela shuthi kahle hle bebeyomvakashela or bekuyodliwa nje dinner or something. Kodwa manje abanye bamsola ukuthi no khona lo ocushiwe ukuthi mhlambe akhulume something khona lo abamcuphile uthi uzokhuluma mawukuthi kuthola athi vele bakanjalo. Kodwa ke manje ke sebevele baqeda vele bayenza indaba nje yakhanya ba yaba ukhanyi ngoba ngisho isilima manje akekho ngabona ukuthi labantu bayathandana bayaqabulana vele la in public ukukhombisa khona ukuthi bayathandana abaleki beshona lena le. Soke bahlali ke senitholile indaba nje binjalo ebenikade nivele nikusola ukuthi uLasizwe noMohale they are in love, they are deeply in love, they love each other like nobody's business and nobody can get between them. Uyabona nje uthando vele maluse moyeni lena vele nithandana ningafune lutho. Wow, ayike asibabongeleni wemzansi, asibabongeleni nje singabamonazeli abaqhube uthando lwabo bathandane. Ngona ke nje phethi khona abazoqaqa nje inhliziyo bangalala ebusuku kodwa ke ayikho ezokwenziwa kwenzakele shuthi nje isikhathi esithe sashaya bathandana nje babethandana vele angeke size sibajike bayabonakala vele kuma video bayaqabulana kuyalena lena nje manje ubonthi vele shuthi into yakhona benzela someone ukuthi akhulume nalabo ke phela abazothanda indaba zabantu ukuthi mabakhulume kodwa bona bayayenza lento bayathandana abana stress bama lovers birds abana stress. So nje guys injalo indaba kodwa ke bahlali ngingazophela lapho ngoba hey niyakhuluma ngemilomo yenu sometimes. Omunye kuthe wa comment ukuthi laba bafuna ukuthumela the 50 years old man into a coma. Shuthi kahle hle bafuna ukuthumela uSomizi ekhomeni manjena. Benzani kodwa ngedlozi lethu? Kodwa Nkosi yami ay yazini niyahlekisa umuntu noma engafuni ukuhleka. Nomunye engathi bathema beqabulana wafona wathi akamqabule lokhu ukuthi impela kubonakala ukuthi it's real bayathandana khona omunye ezozazi ukuthi ubelongaphi. Ngokuthi ke manje phela vele uLasizwe bake baba ne-misunderstanding baba nokungaboni ngasolinye benoSomizi okusho ukuthi iyona indlela lena
athi ufuna ukumucika ngayo, uyazi afuna ukumcika ngayo, ayi yabona yazi yini ukuba public sometimes kubhlungu, kodwa ke sothini shuthi iyona indlela le. So kushuthi iyona indlela uma uMohala azotrenda ngayo ke lena adume since naye ezokwenza i-reality show TV, i-reality yakhe. So kushuthi indlela naye le azoqala ukuthi atrende ngayo ke, since esetrenda nje vele sesetrenda vele kuma social media vele, ngoba naku efuna ukuthi agcinenise uSomisi. Hayi bahlali kumbi. Ngiyabonga ke mina bahlali ke, ngicela ukwehlikela ngezasi ke ngoba hey ngimfishane vele. Nisicela nje ningisubscribele, ningilikele, ningifollowele, nenze nje konke okuhle okufanele bahlali, sibe munye kuhle kwethu phazi egwayini. Ngiyanithanda ule.